mislite, Denis, preuzmi. Mislim da je red kad ste dobili od brata. Ne mogu! Zdravko na ruke. Čekaj da ti pomogu. Ide? Barbara, kaj mu to radiš? Pa moram privest Zdravka, ajde. Da privedem Zdravka. Ima svoje zatvorsko odijelo, nedostaje mu doista još samo plave lisice. Pa čuj, evo mi imamo već, Igor je rekao Moramo na mikrofon. Igor je već rekao da mi imamo sobu svoju tamo u policijskoj postaji. Eto! Bili smo, imamo pokerasova, imamo, prvo je bio Drpić, pa je onda bio Samir, Zoran Mamić, sportski direktor, doktor Šojat, moja malenkost. Prema tome predložit ću u policijskoj upravi Zagrebačkoj da onda jednu sobu napravimo, sobu Dinamo. Brat je poklonio djelo, mi ćemo ovo pokloniti, ali prije toga jedan nogometni zadatak. Koliko ste još uvijek vješti s loptom? Čekaj, kad sada s loptom nisam... Sad ovako i tehnicirat. Ajde da vidimo kako to ide. Ajde. Krajmo. Čekaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wow! Bravo! A ne samo moram reći, Lola je probutala ključ, ne vremamo spustiti. Šalim se naravno. Klik. Čekaj, na krivu stranu. Ne ide! Mašo! Mašo! To ti namjerno radiš. To će spasiti zdrav. To ti namjerno. Ne, nisam namjerno. Evo, oslobodili smo...